nigo balinsi ya morokerio ya Baibuli. Basi bano omwanchwa omulelia on Dizi TV tigango sogelie ando siesole somonguru akobekire moya somonguru akoire chinguru boigo akoire afya engia yo mubere na boigo eyake moika na boigo eyege nkoro omwanchwa omulelia nkuko sogelia nga bwesole nyigenete nga kolengana chinza chiao na barato kesko ya Kenyole kadi matembale bagotuligelia koroisko yense mbale bagotuligelia chinza mochi America Canada UK gwetera emitandao yaito abura nyole ande mbono bokale gokia ande mbono okabangete kubuka abande mbono bakabangete korosya ndagira ya mubaso mwensi tiga mbaliganie buna omuligelia on Dizi TV obwansu bwomugusi ase omurobelio bwobolema ase obogima nanderero iga ekero nyasaye atonyalirie koba moyo ko ikaransa ndasikiro kyokortera murobelio bwobolema ase obogima omwanchwa omuligelia inyura ngeye ko kwa Dizi TV obwansu bwomugusi ase tutangaine asoko gokya gosemia na boigo na gokomanya na watonyara gutera social media pages chonsi ipi Facebook page yeto Dizi TV News Digital na boigo YouTube Dizi TV News na boigo Twitter handle yeto gose XX otonyole @Dizi TV News website yeto www.dizitv.net omwanchwa omuligire nyora boigo nganotore ase amameranio akuza award omwanchwa omuligire togosaba onyare ko bagogotwakira ekura yao gwetera ase omuroli bobalema ase obogima amashabikiane mwensi pi ngokwande formula yo gotwakira ekura ensemelia yakuza award una botambe ntino muralio brother power jarado Wilberforce nsemo yimanyirerio nkobwaterana na Madam Lydia Mose ngino tana koraga omwancho muligeria ngocha nabageni ababwate emigano obosemia nokogokia wekerengo keigoru na lero igo mwancho muri botambe ndino mugeni ase studio tali mugeni mono noyo minto obeire na intwe kurutwa chagato murolio yega na wekeralewa na ili aragenda buna karusa gakeiga akaranye bachira iga na ndegango na goeta iga na ndego jamwenga ngam nchua naende tura ndranda stwatigerete ndogu ngakiese kwa rumbiere mbiyano muralia Wilberforce Nojenga mwanguru tuanje yo toikire ndio to wakambia mane senga chuo ke studio ndio ozia mapara chire kare twara sirire noja matupeme tienya chire tarimake tokoleti umwaka iga angeno umwaka emetienye vere etatu umwaka yo wachirabo umwaka na chire ngoja kugwanere gore ya bale mabulia etulia nyuma yes Docha na next time walio yes ya renge January ga chite weekend tangan yes olende na chinkara na karusa ka kaiga na koletra goodies okay China akwanda tere ken China ono ni chise chikai go nsireria aha kunya kubwatande ini karibu Dizi TV so tikete na otole ana otogendrete iga mana sobole ma sobogima na botogendrete buya ngoja na bategera sana bakani bari okoleta abara abenyencho na bogo semia abangu atwate promise ya mongo chakwa lenge ngakiende no monginaga ngagetenga baligere ito baito mbaleba igo no bwate deni mongina mbiare paka ba junior bonsi mbio sikuzi na ba junior to kwanda mo junior leo na ba junior mbio bale muskoni marata to atara ifuka na yunga na cha ifuke lakini ndio muskoni marata congratulations bro mbio natura karibu sana thank you very much ikiwa toletere lero no ndio kusanayo mwenye bekia leta lakini ndio chenga uma tege tonge kirande to tika mangana ya wema bado mane ntu to kurara chitoro to korota bantu bwa to wema to kuboka bantu bwa to wema okay igobono lero tire binyo tora kwanire lakini ndio to kubwa tege to good news persons with disabilities chi privileges imane nchiro chikogara bantu batwagete ka Wilberforce abantu tugwata no wema bana privileges nchiro to kuja twatwara kwanyora abantu bano bwate moko okay mbagana chikota yoyo ndenga bona ngagete ndokora ndaria ona ukora toro kwa okomo privileges anyore megane ona matago chikota onyora ngake
Muntu yera njitakari kwa kana pei. Lero ndatobatokeria chindundi. Lero ndatobatokeria chindundi. Chindundi na chichi kwa nsieta wanda bororo. Andu bakari kondi nganta tonda tregari eri tax free or muntu takamura kana rieta riane. Tega ne mo ko baka ndarete na ande bono tingunyara okoreta na rieta riao. Ni boteto na rakanda. Uchiro butoire kiara. Kumbo butoire kiara kire romo. Ngeri tamanyiri kole mara. Option ngaho juko process. Kili dominant. Dominant igona kikuzi. Ekenkeli nkemanyiri yani nkeli ko mole maru ekebono na getabo na getabo kende ngeli kigutanga nenda kata unga ball rende go to qualify gole na wandu aminto tamai yu office okay Ntete bono bwaterere igo omwancho muligeria enyora ngekoro ku Ndizi TV obwansu bwo mugusinde na Enoch Omwando no yo mwito to na remero bilia samatuka mange ko twagachagete na botambe kerago chago chokwanire ningo chokwanire besa okwanira mangana tax na yande ngukwana lakini ngorora ngese meye nengo no hakale gwe enjoy mono kole tutaraendera ona tutaraendera mwancho muligeria nyuranga na bogo twakere kura se kuza award no tole gali na Ndizi TV na kyo gukora okogenda se text messages chiao oigole se meri chi message unga no twara no tweke matamato no twereke matiro no twareke motamoti no twareke motorora matanto kale ba matengesi me kumatwa masi milionzi pia kumatwa Motorola ona no bomungi no mogotunka gari mashabiki yo murobo wale maso imabange nabagaka nabanyina okwenda messages igaria omochokoro ontegerete gabo ira sokoro yao mpaka messages mulikereria kuza KUZA otomego chia se number 15601 eyemo isanemo enotia yemo 15601 olike kuza otomego chigabo 15601 ngocha bintu chikategori nechinyinge gatote content creator of the year ntubwate gabwo bintu nebinge radio of the year TV of the year bono anje tingu yakereko kogabwese content creator ali bagora buru gento kobeka beka brother power nanje gose nondega girorige gakaroro lakini gabwese TV beka Ndizi TV of the year beka Ndizi nayo mbogo tinga kogotika aye tuagire kura nontara nataka ngoborie karakwara ko chokora tikumanya usingwa kora kinendera ngoboringa karengora tumendi muri yoko ko tumusini ntomara no mara moja ni matenga aseli tuko ndimo ogotoma aseli tuko ndimo ogotoma tima tingo tende kurcheki niko gali kosana botoma matukanda mange nechi namba chiao onye kwa namba inye sano aye kire namba ne eligible wake kura console tiona usini ntomera ngotoma no mara moja lituko basi bano mwancho mulire enyorange yekoro ku Ndizi TV obwansu bwomugusi ase tole nambe yemo gogosemia gokomanyia na gogokia boigo omwanchwa omo ligereria ntwe obwansu bwomugusi bono Enoch yes na ikire batia motegera linga lero igotoletera amangana yechindundi ko import jindundi chigali aina ara mangana tubata yaro nanda aina na matuani twake intro yelinga nele ono rende omaite ingo chakaiga twara chira studio several times and kwa ni ile ndio kuna exemption cha abantu bato barima different types of exemptions nata ko batek up to speed abantu baito bato barima na bali batakwati yaro maito monsi maito ne tukwati mulemavu ne turi mulemavu no bato moiti yes kwati muiri oro mulemavu no bato musani ore mulemavu ndo round usino kwate neighbor bato barima iko ikipindi kekiro muntu na bwento kirigire exactly ose elitoje totanga you are a potential candidate uchikobe mulemavu mambi na ndio komanya ande baito muskoni nte mugana onenga na haro kwata bya bante migana anchika muskoni nyota yawo na nchoma de na iboro tukino mulemavu ngaya na iboro tuga nka kirasi gitega acha kalusi site iko ndo kwete oye ekarmo cha malita aga ekarmo cha na malita oye no rogoto ero ine potential candidate mugana no ere mutambe mo potential omole maru ganyererete naroro kono rende ko minuti ngana ayo rio topwa timo irio bwate no re candidate yes
ko bono na boko tegera mangana ya mambi ni ko re nyore god forbid and think that god forbid because into ta banta bang ni club aban to ko ta bang mo privileges chirake so to ntu akwana teke ngo different types of exemptions to ka ta exemption ya ro yo mushahara exemption na ro yo biashara exemption na ro yo bitebinge ya mo ya to akwana tere to exempted as persons with disabilities ye banga to kwa kana mo ya one yo ko import tigari ko ichigari ko ngombu ko ria kagari ari kwa ria website iga kwa rega nere UK ya ko kiri kwa de na ngata kete kwa reta Kenya ga erinde kwa kanenengo kwa kana taxi wacha kundia ndundi hai abune sabantu bali batu kwatyo kore ona bantu baitu boto kore mamba kwa that privilege yo ko import gari kare kwa nya identified kwanya reta Kenya to nya kana tax by the way umurali Wilberforce yes uma tega to ko gari ya very expensive in Kenya tax na huko gari 1300 lakini gari kwa 1300 kunya kana tax ya 1700 aha osonya kana tax ya 1500 1800 iko ya 1800 iko no tax ya more than chidi ko lidie gari aha na huko mu Japan ya tenga musani ona ali ko Wilberforce ndara ko mweza wadi akoeza wadi as Wilberforce ye gari okoire for free lakini gari yege ko Kenya because you are person with utakiri wakana tax with disability bakonya kana ote gari yeye onye gari yako ingi yo mati gari ko bwate ne category to chikwane gari bune gari gete gwakana uri kumyambi eye gwakana uri myata okoire gari ye tax ya 1700 iko gwete bakori ye 1700 iko to konye geti iko gwakonye kali uri yo ko ikiara ta to ko tira pesa kwa for free patingo akane role tax lakini wanoroche nikatenga wana twasio munga tuli mole mafu bono yanto te inde igota itoko wa encourage moja mubebire mara kinende naro buno bogi mabonda kitanga wale maso bogi ma igwete kero akoe gari ere worth 450,000 yes yabanya weke pot maybe ayenkwa bwata na onkende na ande nkwa na korota nga norundi gari bono go bono nkwa na korota pinga no likeru norundi gari igwete gari no yetwale igwete unyetwale because no bwati basi kuchikoke wakana to bwate gari thank you lazima unyaka nere bango lakini kororo mole maru ayo ko nyareta for free aha tibas chuko ko ligine chiko ko clearance fee chichi nkai gatura chuko kwanera njiri that much but it differs from one car to another nechi gari ndo bwata chiko ta chire tax free nechi tari tax free wale mimi ndo to kwanere one very fast tima dies to ko chakera lakini nataka to chake chakera masara gato chakera ndonsi chakera yandonsi no na chakira ngaki igetine kiayo gari yeye okoreta tax free inki keko gero nyereta tax free what qualifies you as a person with disabilities in the one chiko nyereta tax free because inki nada ya requirements requirements iko usininki requirement ne bibiga neiri inde gari yo correct onyerete utari kunyakanira yes inte getangani yes lazima we mundu ko kumba ma enda na ponye tangani yende tangani pi kwa kia bale ma bwa ndo si studio ga to kwa nga bale ma ende kio lindo jo privilege lazima tu ale ora bo male maruli tangani lazima ora bo mundu kwa to bale ende na ponye tangani na ali so jo tu atanga nga for one to be a member is kio pegete nga must be registered with a person under the shillings body ya na lazima register as a person with disability yani obo male ma no ko bo male ma go ko sai ko Kenya te ko kumanya ko tora register ko point ya kabere ninki registration registered as a person with disability or registered as a person with disability. What certificate? Organization is mandated to register and the organization is called National Council for Persons with Disabilities. National Council for Persons with Disabilities. So when NCPWD. Yes. You know register and in Kenya. They are allowed. Muntu mwangi skada chuko ngene ngan chunga register ako ikadi kane yaba makuna umuntu ko register umuntu kuna National Council for Persons with Disabilities. So as mo registered with the National Council for Persons with Disabilities. After registration or we kuna registration certificate by then to change to kwa le bano to change ko bado nturacha nturage taone Kenya giacha lero go twara lazima tware kuna registration certificate tika ndike bande ke to ka tware ke yaba to kwa ndike ko register kwa we ke bande national ID lero ne sa tu ke dio kwa we kwa ticha yao ikatwara ne watermark ne kwenda ndora nyara ko scan
no scanning ye ko ne card ye certificate ya disability no ko scanning ka no ko watu ko kam scan ko sigento ki ko scan ye document e ko kolatera ngale do Wilberforce akuru senyi ndizi TV example ende ngeke nyole kia ko ko senyi ndizi TV abwate miaka erega so ona sigete ayo sub county ane yani emanyire ba ke village eso kuru so that umuntu ntataka ko mutrasa na ko mutrasa no lo muskani nataka ko manye ko umuntu igende ngere genuine for example kusene sa ka squad apply example wali kire national council yani ko public service board or public service commission not that guys as a person with disabilities for them to qualify you kero ko bari the original certificate here ya bale mavu registration ko ata banye liyero libanye scan baro kusene legit the scan dia la tekero yonsi ko manyenga in fake. A reason to change to that is because of people who are malish. Malish, when you was a register. Which are card in a wagon and river or the Ayaros. Money and the Tokoya forge. Originally, a code from National Council and the system. Very simple, easy citizen. So that's more registered. Then go to another one and Jamana, Pacanarus. Like in it, one of them to understand. Or no, over registered as a person with disabilities or a wake card in registration. Ono ne koro muntu ko employee or employed for example was in the private sector was in the national sector yani government sector public sector yes or has more and no processing and una tax exemption certificate into ani kwanda I think era mtu wa kwanda ndo the process yo nyekuye biro ndo mata bakana bantu bagocha bana kuntu badebi process na ile yo kwanda round nero so has more o correct why we get tax exemption or tax exemption certificate. Those are the documents you need them for you to start the process you importing. Those are the process you importing. You need to have these documents. A document the to medical report, a valid medical report. A latest. One you want to the latest medical report assessment. Ina ropa na nyakitali re qualified ye government a public hospital a level 4 hospital ochigo level 3 they require level 4 hospital ochigo no ko genda o ka do assessment or we register a medical report o say assessment report e form ina ro nyituale ka kwa twale binde bionsi onu manya ko gende site o sori yo monto ta uno mwando ika kwa important na wanto chigani on the year got a sorry you want to you manate moto some agent was a key mother ninda de gari get and that the gari get the gari get gari kokunaki nta de gari for example fielder ninda de gari for example was ne Harrier was ninda de gari was ne Prado was ninda de Mercedes was ninda de BMW gari Jones bindo chima ninda de Nissan Note ninda de was ne Vanguard it's gari ne Jones all the ninda de gari get hari ya kwanya liri kwando akomotebi nga wale budget ya lenga niga iwone ne biyao ayo maite nga yuta katina nto ko kaniga yuta ko nyarako Quran ucho ko kama kana igo ko gore ga yori ora nya Quran ucho ora nya ko tumeka so ota ninda de for example sene field akori ga ri yo ori kera chira akori ri ese system akote bo na nyo de ga ko ko nya ko tumera ko nyanja kera kwa nyanchire omote ibo ni nyata kete yes. O processor yendo ko invoice. Invoice ye agotomere. Ogenda pake bengi. Ero kire bengi wakane gari ye. Tiba chiri kire se invoice chiri kwa mwa gwana ni rengo nya milioni ibero wakane milioni chibere. Ero kwa kole wakane milioni chibere otome invoice ye ko ba list dio ko nga wakane. Ero kwa kole wakana egari ko ande ko inspection. Kenya Bureau of Standard yoro lero. Okay. Okay. Kurwa sokora kurwa. Japan yes kurwa so UK so China was whatever. Andonzi. Egari ne ruti to enter into Kenya. Eke manyeria danga ni gari go qualify so Kenya ba minto. Ne gari 8 years since the year of manufacture. Kurwa karosa tigwe? Not more than 8 years. Miaka 9 8 we ta Kenya. To wana miaka 8 no mutenyo yo mo se metenye bere ite so Kenya. That's made ever within that
nini ya 8 years bona beko 1 year beko ya the exact year onye 2024 na bona currently egari ura import kuna to kwa bona iga 2017 actually gari ya 2016 to import 17 nero ra import 18 19 20 21 22 23 24 no 25 charo sibu no ntore ka 2025 so egari ya qualification in tangani for this to enter into Kenyan borders. They has maybe within the 8 years threshold. Egari yuko kunyere fire ko nyore qualified ko iko na after ko kwa inspection. Inspection na ro kwa da bali gelinga nero wati ko kusene gari ko tuna ba nero within the say years. Kumbe gari ne ko tuteli wati ko so akenya kendo wati tutati gari ngotu dumping site. Gari go jera na ndezi to sinyo to ko irochi. So egari yu bali geli barore iko ya chile inspection na ikiro mata inspection na arume invoice wa candidate ya chile inspection yeko ika inspection yeko ba yeko ni baga ta nga bona enero wadi ngotumiruwe gento lili kwa to pesa chidia ngotumiruwe gento ko invoice bona iria ko kinga ngwa kan pesa you will be sent by email na original ngo bata index chiko chako ikana chiro chitumbu okay ndatora bwatirira igo omwanchwa omurigereria yekoro kwa Ndizi TV owansu bo mugusi omoroberio orasembeo okoro kwa obolema ase obogima asende no mumanyi Enoch Omwando igabwate interest no mumanyi obonge esamangana yebango esingichonga abantu balemaru chibango chinyinge mbali gwakana aserera twa muanga rero to gukwanira amangana yokoleta chindundi chigali chimetoka korungumbu gochaga ika Kenya abwese kira thinga bone gariye nkondera cyo yakorerwa obolingo ligwa inspection egere ya ene kiunga ne isaine ko so Kenya kigera na bendera bekwemerime ikigae kanungete kiriko beraga iga irigo chese mwakora gento kieke irania gochia se mwayiruso mwancho murigeria inyuranga nabo gotonyora gwetera social media pages ito chonsipi Facebook page ito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News nabo iko X ito handle ito at Ndizi TV News nabo website ito www.ndizitv.net umwancho murigeria tokolere ugwanchero tokolere favor twakire ekura yawe yakuza award 2024 sense media ya TV of the year ngena confirm Enoch okovoti ndimo kovoti ndimo lakini no muntu una wachi namba pa kelie ndeye biashara na naboko ando twakire kura kuruo kando te mongina marita nyumba galia twakire kura te bimo gakondie ki mongina perina galia bantu mose balenka galia babo bastani bana baja dimanyisa babo security babo mumanyi no eno mongwa nalega kuru US antebinga taikurara antebinga online galia ngotebinde bundi ane gali sara mmanyi anginyole kiniwe online kete ngoko genda galia olike ngonte biale process ya online because matenga error ti something kuza igo ngakete ngomontole ngumbu nabo akonyara ko vote security Dwayne Donaldson Mugambi twakire kure kegera Ndizi TV ni ntwe obwansu bwo mugusi ngyo koruli wateke matamatero kya yankagalia we wate mulika mwizi nkagalia no yo smartphone still the bundles agenda akabwase chi messages igabu lika elieta kuza KUZA olitumwecha se number 15601 AM isano nemo enoti AM 15601 kuza gabu ochake koegwa ayebone gento kora na mongole ya Greco kai jemono murantali igabu ase content creator of the year ayebeka no enjare Wilberforce gabu genda gabu ase TV of the year veka Ndizi TV of the year tobekere Ndizi tikero buyobo bogocha mboli obwito ntutweka igoboro bwibwito mpaka amo no murigererio ito amashabikiane galia chintereba galia babonya buti mungwana liga gonte biole Nyamira County Office of Ben Ifmis timaiti na bamurigete muga Ben Ifmis andinga brother power mbaroche gabo no mwando buya kabisa Ben tokolere favor genda gabo twakere ekura yao omwalimu rasugu ko runyagesenda goteba ali nyumba aligeretie Ndizi TV nandaga tango mwando kwa mutugutire mono tobekire kure ino gabo umwancho murigeria inyuranga Ndizi TV obwansu bwo mugusi ase tutangaine tuli nambeyemo gogosemia gokomanyia na gokogokia igetaseni gyoka ya chirenkuma asomerovelio wobolema ase obogima bona gatekire inspection igalia
konya no twekeire bono inspection bono gotumirwe certificate twateba ya invoice iri wakana the pesa alafu na inspection bono ko kurende iga ko valid gari ya ko valid ngana ile wa takire kwa Kenya watumirwe iga inspection certificate binde bionse invoice na sa inspection certificate era gotumirwe va email ya mangana mange akoro online lakini hard copy na ngo chere goto wanu kwa katole se hard copy chigoto okay so after that egari wanu ko korwe ngento ko booking yari gwe email yari ko nyereta ko Kenya bono ya book gwe ko ship email yari yu kare ba book email egari ya begru egari email go chere ko Kenya wamanye ko tumiri ngento ko bill of landing BL is another document, a very important document. What the details and Diego Ican, the expected, and all of the issues. Can I always be the Vios War Chief to what to me by email? Now, the woman of Kuboringa, you get the hard copies, Chitomo, Chivana, Chivo to Mene. The documents, Chino, invoice, your original, inspection certificate, the original, the bill of landing certificate original. When the Vios without to Kuboringa, we go to Mo, Yavi Quandega. Watumirwa aliyesota ketebijike biacha one byo ko bitumika during the clearance ngore ni magasi nini ika sota ketebike kwa mfano nchibono gaonde ga Ndizi TV iko ndesa kotebanga nta ketebike Ndizi TV mbira tubaka Ndizi yose tubaka ga na DHL okay because nakagera ngande na uranyole bikuru baka obise nye wanye ni ya Isuzu biru mpaka obise Isuzu Toyota biru service ya beye kwende company provider ukota biru wa Mombasa soko chikonyoro mu agent rais ego montole marani wetete biende marani oyo legesie ko yetete ititi primary school oyo nyama tuta PAG na wakego tumbako okay wale to document ya the original lakini bono these copies reason kwa kara kwa to by email the copies nguchiro chitumeka koliye gete ko exemption mate ko tora gari trap exempted bade gari to kwa kana exemption kwa kora di media di abanga banga ba ko cha confuse man swali iba de ngucha to to nyora sana monta ko tenga e bon exemption ye inko exempted muna nanye import ko to akoli ko semna bwa exemption certificate muna njengo ko no na kambo muna njendi kire na Ndizi TV yego trap exempted e process yende nero yo ko exempted that's why now the you to arrange document chi no nyo document na tabete ingwate bete urege chi chakira chi registration certificate your national ID interviews so akerega die bonere nchakocha chi invoice wa tumero email watumero ne sa inspection certificate watumero ne gento ko kunga bill of landing interviews will print attach them then you do letters one wa chakre process you are exempted from paying duty ngari we ko nyawocha no process okay, and that over document page. Then you do either 2 letters. Marubabe or Kolika. We get more or addressing the National Council for Persons with Disabilities. In the organization, it whatever register our mouth. Yes. Or you can do Uncle CEO. Who address whatever so and so in what over according to the Chikoria Kenya, in the exempted Wakane or importing against Gari, na import Gari, they're singing Chikoria Kenya, in the justified correct, import duty-free, go on, I'm requesting only command for duty-free. Najako the command which carry. They in the Manico, the same little, like one of this time round, addressing Montunga commissioner or carry commissioner. Oyo magana yo ko import ye bintu ko Kenya ko yani ko cheese case ko koleta ko Kenya commission oyo kara kwa mulikele ko mu address o addressing njeno so and so mbata bare mana import ye gari re singe njori chiko ya Kenya ikawo nega bonongo saba mbe exactly ko ru kwa kana gari duty singe njona ko teki nimbata bare mana and then qualified ama ba yo mane ko nya print o nya beke tu Para si que tenga 2 bundles. Tu copia kamere. Di copia ya me boate li rube di na ko te bi kavaleta ya National Council, ne copia de tu are kavaleta ya oyo ko nga kiare commissioner. Kera kwa likira maru ba bono tu copia tu mane ko print bono o make 2 copies. Invoice na ko debit. Ne inspection certificate. Ne invoice and inspection certificate ne bill of landing.
alafu ne medical report ili ndo bana bili na kwa Beyonce registration za tuwe dia wale mama national ID yao alafu ne bintu ne tax exemption za tuwe for that person who is employed na ronya ta choro ebi de Beyonce kero kwa be kiro what actually tax compliance correcting you are compliant with the paying tax to na kwa to mo uti documents chiro acquire li rube bone li ya e bone li ko tena so and so na certified na kwa to na qualified na kwa na ito to the regulations chance li rube li bokoli oli attach na li rube li e cover e bundle chi documents chi ara chiare li ya kwa ta chiare o the commissioners they are commissioner obogoli o anda maka chiare head officers. Tadi aku esore county. Head officers. Iru beli oli na head office. Kaya kwa ile baka head office kiare, no direct wenga yoko ira room number irenga. Of course room number 11 no ko ira. River received. Omanya ko tayo mambia e ocho vetting one room number 1. Of course I'm told nga kiare nga nganya ko wali yo magana ya importation ba usio no. Magana customs. Actually o address kiare customs. Ile tadi actually wono bikira singuri. Customs into the bar was for Westlands, but I'm yet to know exactly which office. Like in Kiare ya Westlands, no banganya gochi. So, o ino documents yechi, o mane ko tayo mo na mambia choro mo kubo customs. Na ro in charge of that o yo kwa we set tempo you o mo re akoli ge libono ko ko wi ndo we fo so ndo kila sa ko nga vetting. Ah wono go so banya sa o ga ko import to so ko tayo nga to qualified o chocha ko ki tax yo kwa kanela. So question sinchira ngoja kwa abantu later. Ega aliye kwa nyereta kwa import. Tuna posili ya kwese kwa kile customs. Kini bona na irande magas ni nata kwa tebonga. Ebi magosa na to kuchwa kwa ramna pale mabu. Kwa ali sana chakra nga munta kandenga ngene mu import riga. Bana. Kwa import ile munte gari. Kumbe tali yae. Tali yao. Ngene ba kwa tachore bank statement. Ali ese na kwa kanete gari elie. Ese kwa kichibe ese na chia soete. Bank statement ya 6 months. E kwa kinga ndi wa kanete chibe ese. China ninga ichia kwete. Okay. Sasa kwa sababu bandu bako cha bakora. Wachire kwa tabi nga hono ndo nga ko kwa nyina ko bote linga kare ngendo kake. Bandu bale mabu mate. Ayonge bibiti nche kwa tere gari ya miasta. 100,000 na sasa yule miasa wa ngaye. Kumbe mondo yotani utware na account. Na liache taka yule account. Kwa chikawe kwa milioni moja. Chikasoka immediately chikakana chikakana gari na chikana chikaera go chia account kama chiko sieko. Wa mondo yo ko ke yuna makosa manene. Ora ikike arena ona kitwa de bari ya betting. Wose ari ko import ya kwa kwa reta kuse muka o bwa tibese. Ona ro ta ko. O mondo nda no muka yo akana. Gari etari ya muka yo gari gete. Gari yo mate ko tari yao. Okay. No for tax exemption. Okay. For tax yani for duty free. Kwa ro libona makosa bantu kwa chapa. Usa enta to minuto ate ko gore gari. Kwa mwire ta to minuto na bwa to bole kwa mwire ko mo gore gari. Lakini eri gari eto muri gete tari ya. That's another problem. Because bank statement Sebe kitaka na take from his account. Kwa ro libona. Ta prove tinga chibese jine chia na ro mo nyana chibese. So those are the things, the mistakes that they do. So can we ikire kiare wono to ina back to kiare the documents kiare wono vetting watch. So vetting number 1 bank statement bali gere pesa inga yumuntu ya ruseti. Kulo osia akali kilo mshahara. For example ne akota yanga chipesa akota tene gari ero ni asabete ko sene chipesa sene ata balo wherever Ulbo bosi weka to ko yero ne employee not employer. Employer molikwa employee ale employee account government ya Nyamira lakini chibesa ko lineli 15 ile ali ya import ile 1.5 million. Okay. Tokole loan qualification ya ye teliko match loan yo ka qualify is 500,000 sine 300,000 tunga iko chibesa you should prove to carry o prove to carry nga chibesa indeed ne chiana. You must prove. Ono kwera ni maega. Kwera ni maega sinini. Pono ninde igano na rere bone kizungu mkuti. Era chikotoka no monto o amwa konge gari nche no molemaru. Eno ko mwando osa Abigail o amwire kongolire gari. Ntibone ncho molemaru. Ekene ngene timbu atibes. Lakini okuni rungango na bangi gari engia ngotumia. Ono yakirenge bank statement itakire be my names.
eta kire indicating an inde capable chorus chibesechi lakini ekene nkiringa njeti nkonyara no mwana no koraki no mwana no chibwate iga haki nero boli ono ngo chanda abu akwa boli swali yana ndo mulema na pale kuja kuboli hakuna ku qualify na ndo as long as you are able to convince okay ngano mwana ono ngakaneleta umwana ono ngakaneleta the son will swear now David okay adewenga nche ninche nago de my father gali esenge njono ale marite na ndo ogotire ono ntagete attack that privilege kyaro mulema bwali nera nyore privilege ye gali ye na hamuire nche na mugoreire gali na no of course ne gali eras me be ye your father doria ne bana work from your account ekene ya yebone go chikoba that's me be ye your father from the one go lakini you be your father you are to forget about that you love to pay tax yono ndo na bakongega ya ta to mino elio no bakwa no so na debt oprove nga chibesechi na ona rusetia iga ne china kanisa my father na gali na takete was my friend my friend no do nange ndondi na baakwa okay as long as ngaki o yo no sani one am to go as a present bona karanga tele chibesechi unkamudaido iba ko chinga chibesechi kashi aga do korega ali nchenga ko correct nyako tumiera umuntu na bako swana daft ya tebenga na swete gali ninja na mugorete na chibesechi na mweto como as a friend como gift as a friend lakini nende singa njoa mweta kataba tiga correct tiga mu poteri gali so you will prove to carry you have the problem but as long as something is genuine problem there okay shida le ringa you will not be able to prove nga chibesechi kweli moibuli yo ma debi ndo bere ko ngel woro muy bolo kweli na bo ne chibesa ba bira ko ri ndo bire bi ko nga because indeed this is apparent so ne musani yo to so ko ne no musani no ren chat mo to bwa no si muta na wakera na ngai goro mo mena ndimo kwa basani so those are the things that we are talking about okay mwancho muligeria inyorange koro kundizi TV obwansu bwo mugusirira gukwana gukarogo ke matheka no bwato monto bwata mangana iga Njira ndito bwate ngazeti koro kundizi newspaper ana ko sema na gosoma mwancho muligeria inyorange koro kundizi TV obwansu bwo mugusi omuruberio bobalema ase obogima togosangana Enoch Omwando ondieki omugambi Joseph Nyagetiria agoteba ngayara abo mbuya mule oyonde ogotokwana gotokwana mugaka Nelson Mageto agoteba nga yara abo nyuwete ngana inche mwanseniriza akurunga senior citizen retired Nelson Mageto Kelina omugaka omuyaganda ngabona iga nche nyombande nganye tembwa tenche brother power no mwando ayande yo bosani omwaga garatika okay nimba to mwalimu gego musani bo mulyo sana ko mwalimu Peter nande Peter yona nyora agachari akabaiti momba ba Peter Mausaki nyonsi agonte binga brother power igonde chinsemo chia daraja kuna kolia ganto ganganye tende garajiga brother power nyiwete ngambu ya mule abantu bakwana lero gatima eti abande bekanaste Good Shepherd Hotel Kebirigo bakoro kunga Greta Oga no mugako ye Victor nabaiko Douglas Wongeli ekegogi bagotanga brother power tole na babo Gideon Kabinga to ikaransete mumongina mura iga Kebirigo Good Shepherd to konyora kende iga kolenda maisaro Ndizi TV amato obosemia bwo mwando igento mokonkoreka mugiko abantu baminto buna murega abugo inyuranga chikura chiakuza nchikenderete tokorere favor buna Ndizi TV genda gabo bwate matamatero genda messages gabo naganyire ntumirwe link yeri ga link otengana kyokora online kino turaenda sei matamatero no ene smartphone ntuwa di bundles bata njiomete genda messages gabo lika elieta kuza tomagochia 15601 kuza tomagochi 15601 ekoleta category gabo category number 1 gabo content creator of the year ananje karambe gabo na nche nkiwana likikara na nche osena nche mwishi dadi na nche mbeke gabo ya brother power jara Wilberforce nabweke nsema ya TV of the year ero Ndizi TV ekegogi omugambi Joseph Nyagetiria omugaka Nelson Mageto omwalimu Peter Kinyonsi buna mwensi moligereti gotabatali genda sisi migabo na bomba ligereti tomeliete elikuza TV of the year toe Ndizi TV ikagero bobuyobo no bwaito
twensi nyoro mwancho muligeria nga eyekoro kwa Ndizi TV obwansu bwo mugusika taseni ya chirenkuma kogosemia gokomanyina gokogokia asomonwa omwansu omwanyagetinge ase omoroberio bwoborema asogi manyira na botonyara gwetera social media pages yetu chonsi ipi Facebook page yetu Ndizi TV News Digital na YouTube Ndizi TV News X at Ndizi TV News na go website yetu www.ndizitv.net omwancho omuri oyo mogo kigunda gali ndoche kuru transmission igaiga kamuranka ya kuru Kevin kanchi tichigari akonte bimwe gura mangana maya lakini bono no madeki ya mutanga kevo lunch naye Dwayne akonte binga brother Power na watch vizuri sana na nde mutakire manyore lunch mukuruga bono muchando buka Dwayne agokora agoteba ngatwenda turage na twakane aguno agokora ubeoka sawa toenderere bono toikire twalenge vetting yes katu akoda mangana vetting yes bone gari kwa rigere kwa prove linga kweli gari na kwa import ikiagera toro chire ne kwa import gari ko na bole wati na waisa ine ne chipesa dio bwate ma na ras mutu ari chipesa na bane gasi okora tadi mo sharo ibwe kwa ko tegemea gari na kwa nyoro ko import na kwa mani uso ko bwate biasa binde ka muno bwate no kasimi kete metande ndo kwa nini symbol mo kare muno ko bwate kwa suna so ebintu na ko ngasi no ngasi ku be able to prove kyare chesa ne chiane onye ne gari kwa kona ne bare mo sharo yo ko 15 ku county na ko prove tadi to basi ko tumeka na pay slip yaga kwa ko chipesa ika tukiara kwa ore gari you have a other businesses isiko ona nje ko na twa side aso kana alia na ko nyora tadi asma chipesa chinkari ko mo sharo ma employer ane ya kabisa kanimbuata kabisa ngale side aso lingo nyora ka ko chipesa nyingi one bank statement nimbuata ali ko prove ngaki side aso lingo aso yerebe sumu nya biasa lokali use nakali mukwoni use akali makana wogocha na agreements oro kinga agreement ye na ono tibu pa fosie nyo bongondo tibasanga ndene che milioni ya yamo ngarusi 800 na agulire gari tibu al problem ikiara yo fruit tukiara ngaki gari ene ya nche na agulire ikendo tata tikiara batata tingelinga to sko ya ndawi poti gari kumbetari yae no osalia vantage privileges of course it's a big problem ikiro kino mochande kiagera abantu bande tali nona se forum ye nona se biashara bieito it is in the public domain ng'abantu mbale umuntu akoenda gari wa 2000 uragera omanya ko irero monte eritali yaye omanya kurusibwe tax ya 100,000 umuntu tali kwakana ene chiribire ngoko tegento kieke oire number 2 ondo amanya kwa muendo ligef 100 erolia 100 cho ndo concession mundo wechinsiaga umuntu yakwenda lete gari ko Japan naende tikaga kitu mekomero caution y'abantu baitonga ngo chibiri alete mechando ikiagera ntu bwate kila soko lina wazimu wake so na inwe public na bogo cha kon support yesaya tukagera ngabono ko bagwi bafosia ro malemaru oso mwanda ro malemaru ngabono gari jene inyuranga na bongolete gari kurugari nyikiga ebe yane nande kene ngeyo konkolera ikiagera ebintu byo spinche ngorete gendo kieke meba de boyi na bokuruka tingo koruka mundo tabwati bo Kristo tabwati bo Nyasaye gosoka tengo monde kerale martere no automatically go rago wani mundo tabwati bo Nyasaye you want to go import ri kiagera ikona baba mischievous so tabwati bo Nyasaye so na bawo ikia tenga gari akatata prove ngane yao yes auna prove and there is no court that is any prove ko ngi ngane yao otherwise you go see kero ime so igo abantu baitomba bwato go chanjo igo as long as you be able to prove to kiare but ko renge to kiao kigere genuine ne linga kiri ori ora kora magoso yo tamanye tenki kwara kora kini wono ngado bende ngo sina kiabera ta na win bafosi also minga nkyo wenda kora utaraji ko kora magoso turo cha bande na bora impoti gari na kwari kere ri otieno kumbo otieno tari ero go impoti gari will bafosi go impoti gari so make sure nga kwari kire erietari yao sigari inere ke manyeliga tangani na kiare na barwo prove ngaki gari kumbere yana kare baido pasword tare ngo kere ke ale bacha kundo ngabantu bari ko tumeka bango kwa biasa ko import ya bantu chigari bacha ko twara makure na magana ya bakacha ko komya machiko so gari kwa ko vetting kare kwa ko vetting bono kwa tembo bon I want no qualify that for prove kiare pamane ko ngendo runge code exemption code exemption code ye ba ko kiari rube bani kwotyo kwa mene kwa enda bono documents ye chi bono kwa chitigo bono kwa mene kwa enda bono clearance no kwa enda bono bachi kwa enda code ye ili no exempted from paying tax clearance Mombasa yo kwa boli kwa enda baka Mombasa kwa boli documents ye cha bono medical report original kwa mene kwa boli ne certificate ya disability
alafu these documents inatebete tubate categories ya persons ma debinde no kwe bakiartindi mchoma no kaliga no mbona tinyo makongurdo mono sana igen tukene neba kirike ko license ngo nominate yo muntu ojo driver yao onye ko bwata bare maboko kunga bokorora tanyare go drive uso ugutaigwa abantu babwata hearing impairment usaba abantu babwata visual impairment na aba babwata physical impairment na barabu na ro tanyare go drive completely cyangwa barabu ngwanjira bakora barabu bakora ira cyabo cyoko no modification okay twasi munga tubwata magoro na bibia yo biko bekugora amaboko ayigora accelerator ya mafuta no irigora onye ne brake no irigora kirege ntoro ogutumia amaboko so egari inkobere modified yugo lakini mwana elinde nayo qualify yo bwato bare mo modification ya chini ni aba physical disability lazima mtu ale license yikurunga class H class H license actually aba change yikurunga class F license yikurunga class F license lazima unye tuwale lakini onye ko bwato bare mo boni twata ko tarara ko so taigwa so tar ko nyara mo ne tari yo ko dikedu ba ko tanga muntu yo na ende driving school ta ko nyara ko ndika wana ugoto kono minute umuntu kwa minute ngwata jole driving license ya yoro kero go to apply for exemption ye yo taka na duty one of the document ye neba ne ro gwata jole license ye e copy no mo driver na ras maswe ya na David okay yo ko danga nchinya ngete ni internet driver ya ko driver yo minto Wilberforce okay even the avions we work kwa mana kwa ndabona Mombasa okay Mombasa kare kwa chiro ro ko document na chiri charge tena na originals aba agent mabanyete origio mu agent kiar to gari yana to kunyara ku sport without an agent ndato bwaterera abo bweso mu agent umate ngendo ngera lisia tebete nga amange na maya botambe chinsa chikoera kera mangana ramansu chinsa chiko munyoka ntaketeda kambwate gari ye moyoka ndoche nga barokera bana gari banya kongorokera linga Wilberforce we have 1.5 minutes wind up porque toro si date na intwe none yo motinyo because maswali nalega ziporogechi akubolinga nega lyoke go imported maswali na mangalega oyo nara ukombolinga engine yane ndataka engine yane yasali kireye gari ning import duty free ayonse birima tanga no bwate amajibu ntake okorere gente ka serero osama raisi alafu torosi etariki toba no mutinye ya moto chokora mangana ya toko ya chana ngora na ndo bate bingaki ekrotara konyora ndizi TV ngaibara konyore ndo ba bosebe because ndizi TV na utara bento nyara ko ya corons ya no toro chibano to apole ine process to ateba ya ngero chino Mombasa ko kwa process yeyo of course ya no to kupika linga ngero ka Mombasa with the beyond biali ngero process ya chaka ya clearance okay lakini ngo manje na kwanda ngari kioranya ora report okay ma tari gari ende onse no ndira ro ata ku report ichakara ndi duty free example ngari chire duty free ne chine tari duty free kwa maana importation na madambe so ina ta ko tanga kere ko ikire Mombasa bone processing ko chakere or you pick the an agent abuno to ko chakera next kero to ko chakumira umakiri yabunga to ikire Mombasa no mu agent ko to mane ko chaka wana to ka ndele nganki ko kara pako ikike gari yao nyamira uso ikike gari yao Mombasa usonye ikisumu ikiketa keire parting shot ya neringa ki abantu baita bale map tame ko jana batenga ntu bata lot of privileges ali so chakera no wipo so batenga ki mpaka bande bako kani bantu baje mpo watu wivu sana monta ko kwenda monga ai kwasa ele mo ko kwenda ko sai no more exempted from paying tax in one besa muwate ne nyinge to biane era nene ko ya kinchi beso kwate ne chinkombo mo ko iwo mona abantu aminto wana inerenda na into privilege na sato eta kina into to ko tabia bindo to wetera wana mnango cha studio pakandike guiding channel igo pakamwakana weda mangana ina manga ga kyo ngano minto so na kana ta yo ndo bai wana mama ki take these privileges mwa iwe kera mami na mambi ndo komanga president yendera ache ngao arusio arutewanga binte scrap off abantu muchagwa utakura ataki advantage yo wendo import ya kandu ndikao no chakera ka ketiko chakera ne chakera ka gari karo paka 200 ngendo import ya gari yakuna na clearance ga 300 400 kwa dira gari kunya kutumie ne gona kunya kutarira rende kumense karo na ye kero to ko bara bwate chigari na ye ko mugyo ko ko tura matango sene nyambi KCJ number 11 na ye kero karwari to sikiria ga se gona kwa ndiko thank you privileges chitumie bia yes abantu baitu baba le mai kosho linga ki tumia privilege ya kwa iwe yana serikali yetu ya Kenya ya kwenda kutumika bube na abantu privilege kwa nyora
onyorenga kwa soidia abantu bande mchambe ime usiworo. Thank you very much. Nyasaye tigabasesenie wikekarenga kino turabulana. Mbuya mono omwanchwa omurigeria kwabere korigeretie omurubari bobolema ase obogima asina bwate Enoch Omwando ondie kyotsumira mangana mange na ngoro story tariki einde amangana bwate na mange mono asesema exemption libaga liabonse butwatera natingo twara mangana ande mange na ende takonyolinga ga kitema otwake kura igari asekuza awards omwaka oyo na intwetonyorega antu bunandizi tigaro bwito lego togosanga amona libaga liabonsi o engana entwani asobolema okoigota talikoro kugoika okoigota akakoigota igotali egwaika omwanchwa omorigere libaga tobwaterana ensemo ya Mariogi nabo igo chibuja chinkera nuke gimagaria ebundi yane kwamboko momanyi nabo igo ensemo ye imanyerio na bwate Lydia Mose nabo igo ne timu yonsi ya production nabo igo transmission babo Kevin nabo Miss F tiga ncheno moralio brother Power Jared Wilberforce ngoganerie amayanga bye bye. Thank you very much. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.